Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muba muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze rero muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news arimo aragenda avugwa hirya no hino ku isi. Munkundire rero nk'ibisanzwe amakuru yacu tuze kuza kuyahera kuri iyi nkuru irimo iravugwa hariya mu karere ka Gisagara. Kuri ubu ngubu rero inkuru irimo iragenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, nuko mu karere ka Gisagara batatu batawe muri yombi bakekwaho kwica umugabo bamukase ijosi. Abagabo batatu bo mu karere ka Gisagara batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda bakekwaho kwica umugabo bamukase ijosi, nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda ikorera muri ako karere. Nyakwigendera wishwe yitwaga Abijuru Atanazi w'imyaka 21 y'amavuko. Amakuru kandi avuga ko yishwe n'abo bagizi ba nabi avuye aho acururiza arimo yerekeza muri centre ya Nyaruteja. Ibi byabereye mu mudugudu wa Shyombe mu kagari ka Nyabikenke umurenge wa Kigembe wo mu karere ka Gisagara mu ijoro ryo kwa 29 rishyira kwa 30 Ugushyingo 2025, aho umugabo wari usanzwe akora akazi k'ubucuruzi bw'inyama na katine muri centre yitwa Umurangara, ubwo yari asoje akazi yerekeza muri centre ya Nyaruteja, maze ageze mu nzira abantu baramutega baramwica. Umuyobozi w'akagari ka Nyabikenke Nyirakamana Antoinette yabwiye itangazamakuru ko ubwo uyu mugabo yerekezaga muri iyi centre ya Nyaruteja yageze ahantu hasa nk'ari umwijima hitaruye ingo hagati y'ikawa, maze abantu bagahita bamutega bakamutema ku ijosi ndetse banamwambura amafaranga yari afite. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yatangaje ko uyu mugabo yaba yishwe n'abantu bashakaga kumwihimuraho kuko bari bamaze igihe bamuhigira ko bazamuhana. Ati abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe banafashwe, barimo umugabo wahoraga mubwira ko azamwihimuraho, aho yahoraga avuga ko yababajwe n'uko aherutse kubafungishiriza umwana wabo. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kibirizi gukorerwa isuzuma, mu gihe abakekwaho kwica bo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyanza mu gihe iperereza kuri bo rigikomeje. Amakuru kandi avuga ko nyakwigendera asize umugore n'umwana umwe. Naho kandi mu karere ka Rwamagana umugabo wiyahuye kabiri byanga yongeye kwiyahura inshuro ya gatatu ahita abura ubuzima ako kanya. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Karambi mu mudugudu wa Kayenzi haravugwa inkuru y'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 39 y'amavuko yiyahuye nyuma y'uko abeshywe ko umugore we wari warahukanye yashatswe n'undi mugabo. Amakuru dukesha abatuye mu mudugudu wa Kayenzi avuga ko uyu mugabo witwa Ganizeyimana Jean de Dieu bamusanze mu mugozi yapfuye ku wa gatandatu tariki 29 Ugushyingo 2025. Abaturage bavuga ko abana be ari bo batabaje abaturage bari bari mu muganda rusange. Abaturanyi ba Nizeyimana bavuga ko ku wa gatanu tariki 28 Ugushyingo 2025 ku mugoroba uwo mugabo yahamagaye umugore we kuri telefone amubeshya ko abana babo babiri biyahuye mu kiyaga cya Muhazi. Umugore wari warahukanye yigiriye inama yo guhamagara abaturanyi ababajije amakuru y'abana be, bamubwira ko batiyahuye nk'uko yabibwiwe n'umugabo we. Hanyuma nawe yigira inama yo kubeshya umugabo we, aramuhamagara amubwira ko atazongera kubana nawe, amubeshya ko yamaze no gushaka undi mugabo. Umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kayenzi Gatoya Jean Pierre yavuze ko uwo mugabo yiyahuye nyuma y'uko umugore we amubwiye ko yashatse undi mugabo. Ati urupfu twarumenye turi mu muganda rusange nk'abayobozi
nk'abayobozi twahise tugenda, tugezeho dusanga byarangiye yiyahuye, twahise twitabaza izindi nzego. Gatoya yakomeje agira ati yari amaze iminsi afitanye amakimbirane n'umugore we, yari amaze amezi abiri yahukanye. Nimugoroba yahamagaye uwo mugore amubeshya ko abana babo babiri biyahuye mu ruzi, noneho nawe amaze kumenya ko yamubeshyaga aramubwira ngo ntabwo nzagaruka, narishakiye undi mugabo. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Rajab Mbonyumuvunyi yabwiye itangazamakuru ko Nizeyimana Jean de Dieu yiyahuye nyuma yo kugorwa no kurera abana yasigiwe n'umugore we wahukanye. Yagize ati Nizeyimana yiyahuye kubera ko yabonaga bimugoye kwita ku bana babiri umugore yari yaramusigiye yahukanye. Yabohereje gusenya inkwi, bagarutse basanga yamaze kwiyambura ubuzima. Uyu meya kandi yakomeje agira ati ingamba zihari, twashyizeho amatsinda y'abantu bakuze barimo abakozi b'Imana, abapadiri, abapasiteri, bafasha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari n'umukozi ushinzwe iterambere n'imibereho myiza mu kagari gukurikirana no gukemura ibibazo by'amakimbirane mu miryango. Nizeyimana Jean de Dieu yapfuye yiyahuye nyuma y'uko yagerageje kwiyahura inshuro ebyiri ariko ntapfe. Inshuro ya mbere yari yiyahuye akoresheje umuti wica udukoko twangiza imyaka ariko aravuzwa arakira. Ni mu gihe yigeze kugerageza kwiyahura inshuro ya kabiri akoresheje umugozi ugacika nawo atarapfa. Uwo mugabo yapfuye yiyahuye nyuma y'uko mu ntangiriro z'iki cyumweru mu kagari ka Karambi kabarizwa mu murenge wa Muhazi yari yatuyemo, naho hari umusore wari umaze igihe gito arangije amashuri yisumbuye nawe wiyahuye akoresheje umugozi. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire dusoreze na hano n'aya makuru tuba twabateguriye. Icyo tubasabye ni kimwe gusa, muri munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo nyine mujye muba aba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire intangiriro nziza z'icyumweru kandi mukomeze mugire no gutangira ukwezi kwa 12 kubabere uko umugisha, kubabere uko ibyishimo. Imana ibane namwe.